Muraho neza mwese abakurikira Rayon TV, mbanje kubasuhuza muri aya masaha kugira ngo mwumve yuko ari Rayon waje uhageze aka kanya. Ubu ngubu tuje mu makuru ya siporo, aho tubazaniye amakuru y'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR yose muri rusange tugomba kuyabagezaho nkuko musanzwe mubimenyereye kandi muri rusange. Icyambere nuko ubanza ugakora subscribe, ubundi wamara gukora subscribe ukumva ibintu tubabwira aho kakanya. Ubu ngubu ngiye n'incamake ngiye kubabwira icamake z'abakinnyi bamaze gusinyira Rayon Sport, mbabwira icamake z'amakuru bamaze gusinyira abanyamahanga bamaze gusinyira APR. ubundi ndajenze mu kanya nyabaramburire yose nkuko bisanzwe. Twakomeje n'amakuru abyutse avugwa muri iki gitondo. Ikipe ya Rayon Sport biravugwa yuko yamaze gusinyisha Ismail Pichu, Abedi ndetse n'umuzamu Nicolas Sebwato. Abo n'abakinnyi bari kugarukaho cyane hano mu itangazamakuru mu Rwanda ko baba bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport, ariko ntago bikuyeho yuko Rayon Sport iracyari gushaka n'abandi bashobora kuzayigeza kure cyane muri CAF Confederation kugira ngo barebe yuko bakwitwara neza kandi bagatsinda amakipe y'ibihanganye muri Afurika. Iyo nta yindi ni Rayon Sport, kandi Rayon Sport biravuga yuko ishobora kuba iri no gushaka, hari abakinnyi batatu ishaka gukora mu ikipe ya yanga Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Abo n'abakinnyi bakurikira tega amatwi uraje ubumve, n'abakinnyi b'ibihanganye, dore ko yuko Tanzania bakimara gutwara bonana na Rayon Sport yase yifuza kuba yakureyo abakinnyi. Tuza uraje ubumve abakinnyi Rayon Sport igiye gukura muri yanga. Twakomeje na ekipe ya APR biravuga yuko umukinnyi b'abanyakameroni yamanuye intwaro, ariko nta numwe urasinya kuva muri Cameroon, bose nta numwe urasinya, ariko biravuga ko bagiye gusinya, dore ko bari bemereye abafana babo yuko bagiye kuzashyiraho bari bemereye abafana babo ko bagiye kuzana abanyamahanga bagiye kuzana. Rero bamwe bazava muri Cameroon, abandi Burundi. Ubwo urumva ntago turamenya amakuru neza, ariko igihari nuko abanyakameroni bo bagomba kuza bagasinya kandi bagakina ikipe ya APR. Ngo harimo umunyakameroni aratera baro mva wakabona ni nk'intare iri kwinjira mu izamu. Uwo ni mubi cyane ndamubatangarije cyane. Ndagenze mbabwire igihe ukuntu ibintu bimeze, ariko tutarava muri Rayon Sport hari n'umugande ugomba kuzigarukana na Ojera nawe ngo mubi cyane hariya, ureba izamu rikititiza rigahita rirangirana n'ibihe. Uwo muzamu w'ikipe uwo ni umugande ukinira ikipe ya Vipers, ugomba kuza agakina ikipe ya Rayon Sport ya hano mu Rwanda. Turacyakomeje n'amakuru, tugomba kuzenguruka amakipe yose. Tubigongera kubabwira ko Hakizimana Muhaji yongeye kongera amasezerano muri Police, kandi tukababwira yuko umukinnyi wavuye muri Espoir yavuye mu ikipe ya Espoir yaje agasinya ikipe ya Gasogi United, Gasogi ya Kenisi rwose utajya wemera ipfube ya champion. Uwo ngo nta wundi yitwa Kenisi. Turacyakomeza n'amakuru ari gucaracara. Hari amakipe nayo, Kiyovu nayo yaratuje iraho ngaho, gusa nta kiri gutangaza, ariko igizegurira umutwe uzamureba kayo nayo izaza icagagura bose kura mu nzira. Gusa icyo nabasha kubabwira nuko Serumogo, Ismail Pichu ndetse na Abedi bose bamaze ari abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Icyo nicyo nabasha kubabwira. Murakoze cyane, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku munsi. Buri minota 30 haba hari ikiganiro gitambutse ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Instagram, hari YouTube, hari Facebook, hari TikTok, hakaba na Twitter. Ahantu hose ni Rayon. Ahantu hose ni Rayon, ubundi ukagenda ukareba buri kimwe byose buri kimwe. Buri minota 30 haba hari ikintu gitambutse. Icyambere mbaje kugushishikariza no gukora subscribe, ubundi ukagira ibiganiro byose dutambukijeho ahangaha. Ikindi kandi kora share, usharinge na bagenzi bawe nawe bashishikarize gukora subscribe, turebe ko twakomeza gutera imbere muri industry ya sport ndetse industry y'umuziki byose. Ko murabizi iyi channel yacu twicishaho byose, twishishaho inkuru y'umustar, tukayicishaho ibintu byose namwe kandi murabizi. Ndabakunda cyane, mugire igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Ndagaruka mu kanya nyuma y'iminota 30 mbahereza iyindi update y'ukuntu ibintu biba bimeze. Twigererayo ntago ari amakuru dushakisha, twigererayo mu makipe hano mu Rwanda yose, twigererayo n'amakipe muri Afurika. Mbijeje yuko ibintu byose tuzatubaha bizajya babyizewe, niko tuzadutangaza transfer zamaze kurangira. Icyambere ni gukora subscribe, ubundi ukajya wimenya ngo ekipe yawe imeze gute muri transfer. Gusa ikipe zicecetse ariko zigomba kugira icyo zikorana ekipe yitwa APR n'ikipe yitwa Rayon Sport. Biravugwa amaye makuru nyuma yuko na Kiyovu yicecekeye wagira ngo nta byizi, aho yakoreye ubusa rwose bikarangira itashye amaramasa, nayo iracyari kwitegura ngo irebe yuko umwaka utaha hari ikintu yazakora. Murakoze, good luck, ndabakunda cyane. Fans group ya
Okay, subscribe.